Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigatyo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito'y maning sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito di paghahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumupkablawag iti ng bagabigat na yung bagal daw na yung bagang oras kada kaya aming sa apada. Papagayam, pag-share di programa tayo, share. Yung sakbay ti amin papagayam, padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Carla, nga napoluan, Nubia, wenno ina. Nubia, wenno ina. Saan nga mai-director ito ni Carla? Sino pa kayo direktaan na? Okay. Nubia, wenno ina. Sikat pagsaludsudan da. Siguro against jay mother mo ra jay nubiam. Kayat mo nga ikasar. Diya kayat ko na di inam. Anat kayat mo ita. Ipailit mo nga ikasar. Jay nubiam. Wenno saan? Tasaan nga kayat ni nanang mo. Anya tirason. Apay nga saan nga kayat jay ina. Nubia, wenno ina. Sagodahin nga ti surat, ti pakasalitaan ni Carla tinagsurat, saan sang isot nakasentruan ti pakasalitaan. Ti title na ket Nubia, wenno ina. Sagodahin nga ti surat papagayam, Dear Manong Nemi, adu idi Manong Nemi ti kaslasaan nga mamati nga kastoy tinagbalinanen naglupusanen ti biag mi. Taagasa Manong Nemi ti balay mi idi no labsak tagsao ket no napigsan ti bagyo marpuog. Naulila kam ti ama idi apagredwarak iti elementarya. Adamat idin ni Manong ko nga Carlo Manong Nemi iti third year high school. Tikat na panagmayat na ito inpanaganda kada kami. Dedi tatang kan ni Nanang Manong Carlo, tinauna ni Kuya Carlo ken siyak a Carla. Naulila kam iti ama Manong Nemi di paggraduar ko iti elementarya. Idin to taninanang Manong Nemi ket awan ti sabaling amuna pagsapulan no dagtagi balay. Idi awanin ni tatang Manong Nemi tinapasamak sumrek agtrabaho ni nanang agtinulong kami met ngagkapsat agin inot kami met tapno makapagturpos kami
Aging ka manong nemi for how many years nga nagpaay ni nanang akas katulong iti maysa nga pamilya ijay syudad. Nagasaten no makapagkikita kami, makapagdadan na kami iti maminsan iti makabulan. Nga madamot pa lang iti telepono manong awang pala iti cellphone. Ngayon tsaka roba mi da telepono nga mabalinda pang tawagan kada kami no tawagan na kami ni nanang no kumustaid na kami. Narigatan ni nanang idi manong ngayon inyan anus na. Kaya't nalahing mapaadal na kami. Iti nagraduaren ni Manong Carlo, Manong Nemi iti high school na ipasana mat scholarship examination kat nagbaling nga scholar. Sa adda extra job na, adda part-time na. Agan iti may isang groceria. Iti after day klase na. Sa iti parbangon kat mapan iti matumulong iti may isang panaderia. Iti nagraduar kmatan Manong Nemi iti high school. Iti napanak kmatan iti syudad. Nangalak kmat Manong Nemi iti korsok nga accountancy. Iti to tani Manong Carlo Manong Nemi kat nurse. Intultuloy ni nanang ti managbalin na akatulong. Ado nga sakripisyo Manong Nemi. Aging ka, nga diagraduaren ni Kuya Carlo Manong Nemi iti college. Ni pasana nga dagos Manong Nemi iti board na may isang nga registered nurse. Nagtrabahon nga dagos. Kaya tamatan ti gundaway Manong Nemi nga pinasardang min ni nanang nga katulong. Tamadlaw mi idi Manong Nemi nga kutong. Nakaraprapis. Nakalisto nga bimakit ni nanang. Gabungarod ta na ritor ti bagina iti trabaho. At digidikon daw idi Manong Nemi nga tumawag kada kami kadagsang sangit. Tas sigon kan kuha na Manong Nemi kat saan kano nga nasiyat iti panang tartar dagiti amo na ken kuha na. Ti amo na nga babae ken ti anak ti amo na a babae. Mamano kanumat nga makita na ti amo na nga lalaki gabot ta busy gabot ta baysa nga businessman. At dagiti kon daw Manong Nemi ang sangsangit ni nanang mangibagbaga no anyat araramidan dagiti akina. No ibagami nga agigkat dinamat kayat manong. Ta saan kano nga kaskari nga makasapol ti sabali nga trabaho na. Ngem nagigkat met nga agpaiso idi ta makakitan ti sabali nga trabaho. Iso na laing takatulong latamet. Aging Manong Nemi nga pinagina namin. Ket gabot tamay sa nga nurse Manong Nemi ni Manong. Tinaming na noanyat nasakit na Manong. Inserek na in-confine mi ni nanang iti hospital nga magtabtrabahoan ni Manong. Ni mauma tinagbalbaliwan na. Kaskas di nga nakutong, narapis. Adot ang angalin na Manong Nemi. Permingan nagagara kami naritor ti bagina abot iti nadagseng nga trabaho. All around idi. Sakas jepay nga malmal tratuen dagiti amo na isuna. Ngayon di pagpintasan na Manong Nemi di nakaraduwarak maten ket na itag nga naka nairwar ko mati board ko Manong Nemi. Nagtrabaho iti may nga bangko nga madadda nga kinayat ko Manong Nemi tinag-apply sa Dubai. When sadyay Manong Nemi nga intrabaho tina redwar ko. Saan idi nga naagasan ni nanang Manong Nemi babaen ti doktor ngem naagasan babaen ti albularyo. Simmalunat. Dadauna ti pagkamnyamana mi Manong Nemi kasi jagayong nagpaiso. No talaga nga saan ka maimbagan oray no kasanot ka dut kwarta mga ipadoktor mo ket hanggang maimbagan. Oray mat no albularyo laing no iso talaga iti pakaagasam. Diyay. Ti mo na inaramid Manong Nemi kabota awamaten sanak batan na pagbasahan sa gimatangan Manong Nemi ginatang nan ti lute nga nagdisuan ti gagangin la idi nga balay mi siakmet Manong Nemi kabota hangkamot pa lang nga gumanganat kani Juju nga boyfriend ko nga gasawa siakmet Manong Nemi iti nang rugi nga gastos iti panakkelan ka na pintas nga balay. Imagine Manong, 6 years ko iti abroad.
Idi agpurgod ako nakayat ko manong nemi, idi agsubli ang trabaho iti bangko. Nakapimpintasan ti balay mi. Isod ka po na nga kasla ko na itay nga kasla o sanda nga mamati. Nakastoyan ti naglupusan ti biyak mi. Ngam po manong nemi ti singpet ken gaget mi ken laing mi nga nagbasa. Nakapagturpos kami ken gapo ti dakkel sakripisyo ni nanang. Nga oray no mamalmaltrato idi. Oray no sana kompleto inanana gabutan na rapis nga rod idi nga adasang ang angalin na nga sakit. Hemsi malunat limok magen kaysa amod nga ng lukbag unay kanagnaeden manong nemi kadagnaed kami ni Timaysa nga napintas sa balay. At daan iti hardin manong nemi napalawlawan iti alad. Kanada, siled, bukod ni nana nga siled, manong nemi, napintas nga siled. Kuna nangarot kanya kada kami. Ay na, sobrang samat ng kinalawa na ti siled ko na ko. Kat ni, may sakmat, ahumat asawak. Di agasawa kay manan. Samat nga mabalin na. Kinagdakkalaglaw ang alok na nga kama, ada pa'y bukod ko nga banyo dito siled ko, ada pa'y basit nga rep, ada TV, naka-aircon pa, ay na. Nanang, dahito ti bunga, ti ado nga sakripisyo, kada kami nga kapsat, nga nang paadal kada kami. Ay, hangbat nga syakat namin pinsa nga nang paadal kada kayo, pinaadal yo ti bagbagiyo, gabot scholar kayo, ada pa'y extra job yo, part-time yo. Ni manong mo, nagyan iti groceria, ken panaderia, sika, indrapin mo mat iti trabaho iti food chain. Iso nga, saan nga namin pinsan ka nagapukan niya kanak ko? Tinulungan kayo, tinulungan niyo matibagbagiyo. Kita, anat sumaro no? Anat panag-asawa. Sampay nang, kunan ni kuya. Kahit ko pa'y tagbaling ang doktor. Nalipatan nyo ka din, hiraprapin ko tagbasa. Kung nagpeso, kadanda niya ako nagturpos. Iti kinadoktor. Ay na anak, ado di kiti kaslasan nga mamati. Nga gastoyan di balay tayo. Ada as ti kaswekon nga hardin. Mangalat pa iti katulong tayo nang. Ay, mata na. Kababay matuna yung baka ibagada nga nalastog tayo madlauna yun ta siyak idikat simbrek nga katulong for how many years. Sa itadan katulong tayo. Baka di yung kaya. Kat nalawat balay tayo. Ay, kaya na. Itapay, ta nagsubling ti dati nga salunat ko, naglaing na di elbolaryo nga nangagas kanya. Iso nga ti obra ni nanang manunemi ag tagibalay, ag hardin, ag mula pa'y tinatay ni tilikod, manunemi, so kano ti exercise na. Aging ka manong naming nga stone itiragsak mi na graduaren ni manong ko nga Carlo iti medisina nangro na lang arudan iti mairawar na ti board na kat nananay nga doktor. Idin to tasyak manong naming tuloy ko mat nagtrabaho kalpasan tinam nga taon nga panagabrood ko. Intuloy mi kini Jojo manong naming iti nagtrabaho kan nagurnong. Kat ko nangarot kanya ni Jojo. Ito nangarot nga agasawa ta. Uraik pa lang ni Manong ngasot muno ng agasawa. Medyo naladaw to na. Dangtani nga tama ito nag-asawa ni Manong. Nakaraduari nga doktor at nakapasana pa yung di board na. Agtrab-trabaho ng hospital. Gets ka. Kit. Data, agurnong ta. Gumangganat ka ka ni Jojo. No. Nutkot ko na ngayon unang pa lang agasawa ni Manong mo, di iso. Nagasagana ka aguray. Aging ka Manong Nemi, ngiti na minsan nga mangmangan kami kadananang kani Manong Carlo. Imbaganan. Nang, iya mamukton kada kayo, di nubiyak. Siyempre, namamu yun ton, planuin tumaten ko sa
panakay sa ganat para kasawa mi. Dahil talauna ito, oray ka mapasama ka na ko. Gumanat ni ading mga Carla. Sana gumanat ng, kastat mang kuno ko nagsasalita kay ni Jojo. No may nakapasya rin. Kaya tende Jojo kay ni Carla tagasawa ngam ko na ito ni Carla. Una ka matlaeng. Carlo, unang, mamukto ka na kayo. Asin naman Grace tinagan na. Wow, nagan na lang yun kay Grace, Gracia. Kasi nakanagawa mo kayo? Anak na nagbaling ang pasyente. Napintas. Kaya na mabalinda. Kapag na businessman ni daddy na. Yung mga matnusanda ka kaya anak, nakurapay ta. Nanang nakurapay tayo diya. Itang rodhan tayo nga nakurapay. May sakong nga doktor. Accountant met anak yung nga ni Carla. Namin talo nga nag-abroad. Namin 6 years na nga nag-abroad kat ni. Siyak tinanggatang karetilute. Kwarta naman tinagastos para kareti nga balay. Iso nga, no siyak to tagasawan, suminak to, nagbalay to sa bali. Kaya no ni Carla, ang talinad dantudoy. Awan nga tatagbali nga problema, anak. Nang, amoy ka di nga, nakaaramid ti milagro. Nagdinamag, ti kinalain ko nga doktor. Gabuta na dyan nga pasyente. Kat atrasan di kiti doktor. Samag nga napukawon tinamnama. Isod gabo na nagsapol ti doktor nga mabaling nga mangispal. Aramatin na po Diyos nga makaaramid ti milagro tap na may spal. Tapi anong sakit na? Cancer. Di mo kaya mo nga specialista at sakit nga cancer? Ala, nagsaya atin nung kasta. At siyempre, kaspaset iti panagyaman da. At dadakala kandidat nga ornong ko yung pangkontiposito iti bangko. Lumambasan ko kumakayat nga awatin ng imipapilit da. Sa may sa kabayatan nga ag-agasak ni ti pasyente, nimit Grace, iti mang mambantay kang kuwana. Iti nga na-develop trick na itong galmay sa gana kami. Wow, nagpintas nga istorya kuya. Doktor, nga di anak ti pasyente na kita isot agbaling nga maasawa na. Yeah. Yung saan nga kumantra di amana? Saan nga kumontra ta? Pasad pa iti banagyaman na kanya kakita. Sige, diyak kumontra. Agayin ayat kay laki di kini Grace. Kumanunungan, agasawa kayo. Siyak pa yun, naggastos pa na kay parakdir, balayo ko na. Ako nagmayatin, nagpintasin kuya. Kasi tama na talaga ni doktor yan, no, adretay mapagimbag na kita po. Kas utang, pagbayad at utang nga ng baganakem, nga sikang inaramat ni Apo Diyos nga ng ispal, kita talaga nga itid dati amin. Mamamuyon to. Diyan nubiyak ni Grace. Umay to sumarungkar. Ayabak to dito balay. Napasamak nga ro da kasta manon nemi ket wow napawawak pay. Nagpintas ni Ate Grace. Naisam nga kaslaw. Nakapimpinas pang yung digit na pipintas ng artista kada model pang Miss Universe. Kasi na lang ta, medyo marigatan manon nemi agsuot iloko, Tagalog, English speaking. Ano na ka no manong name idi nga nagnaid sa Amerika. Sa lakalong nag-awi dito Pilipinas, idi tag sakit ni daddy na. Ang deta, in Rome namat manong name nga nagsao ang sasalita kami, ag Ilocano met, numan pa madlaw manong name nga da islang na. Magustuhan ni nanang isuna, magustuwak met, kahit siyempre saan nga plastic tigaraw na manong, talagang madlaw mo na tangan na yung papusuan, di pa nakilangan na kada kami. Aging ka manong name nga nagproposen ni Manong Carlo. At mapasama ken manong name iti pa nag-aamumin kadagiti pamilyada. Ni daddy na nga nagbaling nga pasyente iti ni Kuya Carlo. Ni mami na kinanda ka no kapsat na nga babae mat lang, manong name.
Ito may isang restaurant exclusive manong nemi ti pagkikitaan mi. Nakauna kami manong nemi. Nga da sa Jai Shack, manong Carlo, ni Nanang, kadi naramid mo ni Nanang, di nagpapintas. Bakit kadimod lang ganyan ti arwatek? Sana kadimod lang paudi nagbalento nga businessman nga abalayan ko. O magdanagan nyo, Nanang, manipo di nagsublin ti salon at yo. Bas kung bumakad kayo, umubing kayo. No, agabay kay ni Carla. Kasla manangin na ka lang. Nalabos mo't lauray na ito na. Hanggasan nyo ta, matmatayak idin, gabot tirikat ko nagkatulong, maltrato. Ay, maglagi din anak. Dahil bularyo nga talagang iso, itinaramat ni Apo Diyos nga nang pasubli ti salunat ko. Hindi ba nagsasarita mi manong nimi pagamuhan tamadlaw ming adandumteng. Imo na nga nakitak manong nimi ni Grace nga sarsarunuan manong nemi no Jack Mariro iso ti amana. Iso tayo ti pasyente mo dati ko ya. Iso. Kaya iso sarsaruno, balasang met. Kaya ti ina. Duwang kabsat, puno ang kabsat. Duwang anak sa agasawa. Hindi kitak manong nemi ni Nanang. Biglang timakder ni Nanang. Mamukda kita doa. Di bakit kanti may isang anak? Mamuyo? Iso da edit na maltrato ka niya. Nanang? Nanang, itan na kay kumalang, please. Ngayon saan nga nagtugaw ni Nanang manong nimi. Hindi makasidagan, dagiti talo. Ay, maragsakan ako na nga. Mamuntik balik nga abalayan mi. When sir? Daddy ko namon. Daddy. Manong nimi, idiiyawat ti ama ni Ate Grace ti ima na kininanang tapno agalamanon da san nang inawat. Nang, hey, mo ka. Kunamat ti ina. Di ba iso na? Mami? Iso na, di ba? Yeah. Sika ti katulong mi di? Wan siyak. Siyak tinagsaksakripesyo nga nagbaling nga katulong yo nga nakaraman titong papungot kan panang maltrato yo kanya. Siyak tupulos malipatan nga arig na papatayan dak. Arig na sandak kapakanin, bugarendak, nga kakapsot. Nga nagan-ano sakt, takayat ko lang nga mabiyag ko dagiti anak ko. Kaya't ko lang nga makapagbasa da. Hindi makakita akong sa bali nga magtrabaho ang pinanawan kayon. Gapot kinadakis yo, kinamatang pobre yo. Nanang, dita kayon. Carlo, diya kaya't na makiasawa ka itikas kadakwada ng pamilya. Nakon, muna akon. Nang, mabit lang. Manong nemi, pimanawan ni Nanang kinamakam kumet kat nabati ni Kuya Carlo. Hindi makamakam ko ni Nanang. Nang, api kas jay. Api kas jay tinaramid yo. Siyak pa'y takim basol. Sa lusot ng pano, api kas jay tinaramid ko. Yung bagbaga mo lakumang kay ni Manong. Siyak matag palang tirik na kanak. Siyak pulos malipatan, ti panang maltrato na kanya kini. Ti panang sipat na kanya. Uri akong basbason ko. Nang runa ka rin, pagtatakawad na pa iti alahas. Kaya hindi madugtalan ng saan ko nga inala, gabota, na misplace lang na diyan nga babae. Na diyan nga anak. Saan da pa nga nagpadispensar? Hawang pulos, di pa Ayos, sapo. Amo manak, di yun lang mong ang kapsat mo kasano tinikat ko iti danada. Nga dahi na tinagkut-kut tungak. Nga dahi na titimaudan ti sakit ko. Kati magmagamimit ka na kayo, hindi nga agikat kayon.
Agikataklaing no adanton sa bali nga pagtrabaho ako na kada kayo. Inan anusak. Kahit ko laing nga da maipawit ko kada kayo nga gastusan nyo. Kasanungar itan. Kasanungar din ni Manong. Maaramid na natat magkasawa. Ngayon tsakayat. Tsakayat na makadin na tikas kadakwada. Puor ti kararo kita. Kaya nga sa ganun nga rin nagpakawanda. Nagpakawan? Panagkunak kadyak mamati. Didaam mo tagpakawan. Oro na ipabasol da kanyak, ti may sa nga banag, nga jakbat aramid, indumadok talad dang sakman hamat asyak takim basol. Ni panagdispensar panagin kukunan di da maramid. Gawit na nanak. Nagburek nga dagos. Ti darak nakakita ka dagiti agida. Tsak malapatan tikas dyan nga rupa da. Mata pobre nakatangtangig da. Hindi agawid din ni Manong Nemi. Kinasarita na nga dagos ni Nanang. Nga banak madingig ka. Pasensya ka na nak, tikas diyang inaramid ko. Nang, maawatan kayo. Di mo lamo, di yun lamo. No ibagak kumakada kayo amin-amin nga aramidan da kanya kidi. Dagiti agina nga lang maltrato kanya. Yung mapayawan ni Grace idi. Tapos nakunak ka na kayo, kadoon na nga na-ed ni Grace sa di Amerika. Sa alay man dito Pilipinas, hindi nagsakit, di dati na. Kaya na kayo, saan nyo nga nakikita idi, hindi dati na? Mamano, tamala daw nga gawid. Kapot ka na busy na ti business. Saan makariingang ba't na tibigat, ba't maturog pala isuna? Makita klaeng no, agpaidasarte ka na santo, agrupuat, na mapamanin ti pisina. Kadagit agina, isudat kang kanayon, na mangbugkaw kanyak, mangpungot kanyak, mangkidel kanyak, mangsipat kanyak. Hore basit lang abanag, mangpatpataod dalang di pa. Di alam mo anak kung kasanutrikat ko. Nang inuong tanim ni Sir Jerry dagiti agina. Ori ni Grace pinagsawsawan na dagiti agina. Saan nga amo ni Sir Jerry kasjagayan nga maltrato dagiti katulong. Si kakanumid lang tinagpaot iti nasurok nga makatawan. Dagiti kano si Marsarno. Awan pa'y 2 bulan, 3 bulan. Saan nga amo ni Sir Jerry ti kasjagayan nga ugali kano dagiti akina. So nga kinang ungat na ida. Nagpa-dispenser med the Grace kay ni Sir Jerry kanya. Kaya may danto ka no, na mismo. May dumawat di pamakawan mo para ka nagiti agina. Anak, no the Grace kanti amana. Si pakawanan ka na kuwada tawan ti basol ta. Ngim no day jay nga bakit luta ken day jay nga Greta dagiti agina nga nang maltrato kanya. Agpakawan daman yung kaslawan ti balikas ka pa makawan para katukwada. Nanang si mawatak manong makabasol ka kinapo Diyos no di yu amo ti mamakawan. No may dandog pakawan
Di pa kawanan yun to, ida. Anak, Carlo, maaramid mo timang ikasar ni Grace. Ngem, lading itik. Tawan di pa malubos kong inam. Agkasar ka ito. Ngem sanak tong matendar. I'm sorry, anak. Kasta, tigurak kadakwada ng awan basol ni Grace. Ti pamilya na. Anong harot ti kahit yung aramida kita nang dinakbat palubusan. Pagpili-pilihan na ka ni nubya, uno ina. Sangga pagpili-pilihan na. Ada kang gang desisyon. Pag-asawa ka ito man, ngam sanak ito nga naragsak. At nakiasawaan tinaunang anak ko. Kahit saan nga nasiyat ka pamilya. Nasiyat da nang. Nasiyat da. Saan nga kompleto nga nasiyat no at dadakas nga paset ti pamilya. Ti ina, ken ti may sang anak. Di ba't patay ko una ni Grace? Kadya kaya ti mapuko ko iso na nugas pagarigan ta pagpilpilyan dak. Nakasagalan kag sakripisyo. Para laing ka na kayo nang. Da kayo ti pilyeg. Anak, tawanan ti kapapatgan nga tao dito'y lubong nusan nga ti ina. Nga na kayo, tinakautagak, tinakalunay. Ano pa'y pagrabangan nyo, timangisakat, timasakbayan ti anak. Gimti adong sakripisyo nga namalbal, tato kayo pa'y. Babiyag na kamlang ang kamsat. Matulungan na kamlang, tapno maragpat mi, tarapat mi. Isakripisyo. Ito'y pusok. Da kayo ti pilyak na nang gamnusangan tong madlangan na ragsaka na. Malipatak to ni Grace. Mag-asabulag to sa baling ng Grace. Mabalin siguro sa ang iso tinaikari para kaliag kansan matasyak tinaikari para kay kuwana. Manong name nabuyak no kasanong nagarubos ng itiluan ni Manong Carlo. Nga naibuyog akmet nga kapsat na. Inarakop ko ni Manong. Kuya, sigurado ka nga ninanang tipiliem. Kaso nga Ruden, no sigati siya, Carla. Nobyo, uno ti ina. Ako problema may kini Jojo. Kas pari ka na sikat siya, sinupilyam. O ano iti pangisukat akti may isang ina. Tati nubyo, ano nubya kat sante nga kapkapinano. Idinto tati ina. Inatay tulat ta. Ngam kasano nga Roden, manong di ba nagsagaba? Nagsagaba ka nga nagpadpada kay ni Kuya, ni Ate Grace. Kasano nga Roden, di pa nangisinam kayang kuhana? Tawaga kita matlaing. Ibaga kang sina kamin. Kasta nga rod manong name tinaramid ni Kuya Carlo. Nagsinadan kini Grace. Kadintuloy na manong name tikinadoktor na mapanag-duty na. Adamat na kita umano ka dito yung balay ng agpaagas no ada iso na dito yung balay. Tuloy ko man tinagtrabaho, agdoloy mo man tinagtrabaho kini Jojo. Kasano nga Rodan, sweetheart? Nagsinamatan na kita kaya na yat, nga manong mo, kanti yan nobya na. Kasano no, hanggang makasapol ng tagos ni Kuya, ni Dr. Carlo, iti kasukat ni Grace.
Hindi hambay nga agasawa. Kasanuta nga ro din. Umuno natin ang agasawan. Na pa ni pawayway. Baring ko nakno, at kinaawatan tumitlang ni kinito. Makapagsinumblianan ng tungata. Makapag-asawan to dang madlang ata. Kas lakas nagparparik na kanya kay. No, may tuwag pakawan. Dagit nakabasol ka ni nanang. Inyata mo, baka mayat tumatlang ni nanang. Manong nimi nadlaw ko ti pa nagsagaba ni kuya. Saan ngumin inom ti arak. Nga madalag iti kundaway manong nimi nga masalama akisuna nga dati hardin. Dahil limlimad na nga itang tangguab. Doktor, Madam Accountant. Hala ni kuya, wala to doktor ko ng kanya. Di accountant ko nakmatkin ka. Uminom ka? Di ba may paharit ti arak? May paharit ti sobra. Aming nagsobra, aming haglabas ka dakas. Gagangil lang nga tumilmunak. The problema, miso nga daarak. Kung nadaman no, no problema, ti may sa lalaki, arak ti sabunan na. Hanga makatulong ti arak ko, ya. Doktor ka kit amo, mga kadaos kasi sa lunat. Isunod nga kunak, no gagangay lang akit okay lang. Gabot ati, bagi kasapulan na may alcohol. So ako magdanagam. Manong nemi kalpasan ti makabulan nasa nga ilimi dagiti agama. Dagiti agama manong nemi na Sir Jerry kastamatang kini Grace. Sinang umidya. Kaya mo na nga nagtimak manong nemi ni Sir Jerry. Kabsat. Naidatinagan ko. O namok na naidatinagan mo. Nagbaling ka idi nga katulong. Amom, saan ko nga amo kastoy gayam? Kas gayam ti panang tratar. Dagiti agina. Daluta kinikreta. Dagiti katulong. Kas ti iti na istorya kaniya Carlo. Diyan ka mo ti mapaspasamak gapota. Busy iti negosyo. Tiyan mo kidikit awang problema. Gabot ako mga dandahanon kanyak nga adagayang problema. Sobra ti kinamato pobre ti asawam, sir. Ken sobra. Imalada ti anak. Iti ina. Imala ti anak. Iti ina na. Permi, no makita naman ini tilangak. Nakakutkutungak. Mamalmaltratuak. Sipatendak. Pagtatakawandak. Diyak mabilang na namin anuda kasinipat. Tinungpa, pinungot, kinedel. At dapat na ginigundahoy nga basit lang ti basol ko sandak pa yapakanan. Kaya mabing saan ka nag-ipulong kanya. Amangan ko na. Nadadangan to sa handak. Kanti pamatik at amom ti mamaspasamak. Kat patis ka. Mata pobreman. No, saan nga po nun ito? Pakawanam ko manidan. Pangasim na ida. Panunutom ko mga ti dagitik anak isuda tagsagsaka pa. Mani po didi insinan ni Carlo ti anak mi. Ti anak ko. Ni Grace. Kas makita mo tilangan na. Adun ti marasan na. Ori mi ti doktor. Siguro ka ni Carla kaya amo na ka naman tentuin ng ti arak. Dati-dati nga dinakayat ti arak.
No da kayo kuma, itinagbasol. Isot ka po na da kayo ng pagpakawan. Mapakawan kayo. Eh, nakadingasawan nga, iba omi dito'y, nagitagi na, tapno, suda mismo, ti may pakawan kang ka. Narikat sa amin, nga pakawanin ti tao, nga di daw mo nagpakawan. Di daw unay, sir, iti jak unay kayat kadakwada. Ure mo da nga nagbidot da, ti mapabasol da kanyak. Ni panagin ko ko na padispensa handa pulos inaramid. Hanya ti klase di gito nga tao. Hanya ti klase ti asawa mo. Hanya ti klase ti anak mo nga may isa. Naimula kami iti panunot kinriknak. Tigas diyang hinaramid na kanyak. Nusaklan ti bumaknang kunak ini. At danto na kay kayat yumit kanyak kunak. Numampay amok na saan nga mapasamak. Ngayon tsak amo kasto gayam. Hawan ti pagdanagan nyo, sir. Ma'am Grace, no da kayo, awang problema. No, basta, palubusak nga roden nga agasawa na iti doa. Palubusak, jak, ati pa ini, dan isot desisyon da, ngante ko na. Saan ka naragsak? Nga may kamang ti anak ko. Iti kas iti pamilyayo. Diyan mo manong nemi no kanunungak da ita nga desisyon ni nanang. Si papakawon met kedi akadagiti duwang maawang basol na. Ngim kadagiti nakabasol la mismo kasla din na amot mapakawan man. Kaskas de manong nemi ngayon tuloy laeng ni Dr. Carlo nga manong ko iti kinalayday na. Aging ka manong nemi nga dimtengen dagiti agina. Adaki di manong. Ngayon awan ni Manong Carlo. Dimteng digiti agina. Nang digiti kontrabida. At dada. Sambu idapas pastriken. Ngayon nang. No, pasang ili dadi, sang ilian tayo. Sige. Pastriken ita. Takahit kung tumat katong patungpahin ita. Nanang, please. Sang agibalbales ba? Amlatangan ni Apo Diyos di agibales. Kahit ko nga pungot-pungot akmat ida. Dahil nga luta kayong Greta. Kahit ko iti nga pagtinapmugan. Maaramid ko na itatanda kiti unag tibalay ko. Awan to't maramidan da. Nang, please, pagkalmahan niyo lang trik na yo. Okay. Bareng, numakatapelak. Padano na mida. Manong nemi kaskas di nga natangig tilangada. Nga nakatangad darata. Susapo. Di na nga takpulos amo tagpakumbaba di gito'y nga tao. Nakatangig da. Ang pulos. Permi nga. Makapasuron tilangada. Hello? Good morning. Good morning to ma'am. Moms. Nana Luta and Greta. Agkasadar tansa. Nagkasadar ta. Ngayon napipinas agam siya ka? Napipinas di balay ming amda kayo. Nabagpag nang kami amda kayo. Dumanong kayo. Tinanong mo nga balay ming. Tugaw kayo. Ori sana yung laskan. Nagtugaw kami. Umay milang idanon iti dumawat iti pamakawan kada ito'y nalaing nga inam. Baklangan. So nalastugan. Hoy, adda kayo mismo ti teritoryo. No kasta't pa nagsasawayo. Talo kayo. Doon kami ti pamakawan mo. Sige, sorry for everything. Pass is pass. No, never to discuss. Hawang pulos, tilimpas niya kan nga panagpakawan nyo. Ano kahit mo sa man? Agparintumayin kami sa sangwanam? Saan? Datang nga dapat ito saan nga na siya at nga papasamak? Ang sakto ramiden? Para ka na kami. May sa kabilang alila. Uri nga stoy tilang amon?
Alila kalata. Tagabo. Pumanaw kayo. Sakbay ng burek ti darak. Anyway, pakawan na kami. At daking ka no saan na kami nga mapakawan. Kanggang runan ti amin. Ito na ito nga bag. Kung manay nga tamat din dito, yung itad mi kang kas danyos. Tapno laing awanin ti problema. Ito na ito nga bag. Ada 5 million pesos. Ay, hindi kayo itong asawan. Laging kakadik ita. Kaya pa nang pagpagrup, pinipahila ka na kami, kaya trupa ti kwarta. Nga mamirahot. Kaya ang pagpakaasi, makaigam ka lang ti kwarta. Manong nemi, inala, ni nanang tibag, sanang imbaod-baod ka na giniduwa. Talo kayo dito, Agtalo kayo! Pumano kayo! Kunano, nanang, mga nung high blood kayo, matake kayo. Inananawag, pangasiyo, pumanaw kayon. Pumanaw kayon, please. Nung saan kayo pala pumanaw? Abay, dakdakil mo tibagigim ta kayo ka? Nini, si ka nga babae, si ka nga anak, umay ka, anay, dinakpungo din kasta. Guyod-guyod din kang iruar. Karla, guyod-guyod damat kay iruar, neta ka bakit? Yung iti animal, humay dagpakawan ako nada, ijay anak pati kwarta, awang pulos pa nagpakumbabada, animal kayo nga talaga, pumanaw kayo dito. Sobrada nga talaga manong name. Insulto. Mangted da pa iti kwarta. Tapno kanulayang mapakawan. Diba di nga ramid da. Humaydag pakawan manong naming yung awang pulos di pa nagpakumbabada. Anya ti klase di gito yung tao. Saan lang nga ni nanang ti makapungtot pati siyak manong name. Isong yung durun-durun ko ti bakit. Ginuyod-guyod met ni nanang manong name ni Greta. Aging gati o labas tinaladan. Ididumteng ni Dr. Carlo. Imbagamit tinapasama. Slasan nga mamati. Review, kuya. CCTV. Tapno, makita kan mangik mo. Noan niya tinapasama. Kinunat. Tapos nangar tinaramid manong namin ni kapsat ko kat na panagnagan na nga mismo. Nagkaro da. Ngimapa niya ta nga, kastoy da kat sama da kasjay da Grace ken Sir Jerry. Manong, agkapsat ka di da Grace. Kinikreta. Kanagkapsad da ata, may masan sa amat tinada. Amumum ka ding matlaing di kita agama. Baka, among atang ni Chris da ito'y. Itawagam ni Chris. Hindi ba ka muna at napasamak? Kasta tinaramid manong nemi ni Kuya Carlo. Insan na pa'y anong name? Tinaglawon ti CCTV. Ti footage ba nung? Katkalpasan, ti dua alawas. May manandi kita aga mga Grace ken Sir Jerry. Daga manen. Naida. Carlo ken Carla. Tapno'y pakamumi ka na kayo. Ngabuti kas dyan nga nabuya mi. Iti footage ti CCTV ngayon padalam kini Grace, Dr. Carlo. Nakapagdesisyon ako nga talaga. Ngayon di ko mapailang nga kayat ko. Nagsina kami kini Lota. Insina ko ni Suna. Pinapanaw ko di kita gina. Tadyak ka sa pulan tikas kadakwada. Ti amo katawhasa na kasjay ti kinadaka sa dangagina. Kadagito lang na takwatak. Tila babawik nga nangasawa kinilota. Kaya ito na sawin, sir.
Daddy ko na. Kahit yung sawan, Daddy, saan nga ni nalaluta ti ina ni Grace? Saan na nga ina? Sa bali ti ina ni Grace, ada sa Amerika. At sa amin nga nagkinawatan ni Diti mo ng asawak. So nga nagdiborsyo kami. Yung nagtali na ni Grace, iti sidong na. Sala nagawi din ni Grace dito Pilipinas, iti nagsakita. Isumot na nakadada ni Grace, dagitagin na. Siyuman ko ni Greta. Putot ti sabali nga lalaki. Nagsinadaman. Kapot amok, ti amok idikat na siyahat nga tao ni Lota. Inarim ko, nagkarelasyon kami kinggang ng kasal ko. Ngayon kadagito yan, nairugin panaka-anal ti kalay sa amin. Dakon kayat dagitagin na. Sana ng rumping pa yan. Magidanak ti kas kadakwada. Nabatasan na gayang managbalingan na siya. Hindi kitaig ni Nanang Manong Nemi. Sila naranyagan tirupa na. Nang, anat makunayo ita. Iti amok sira kita. Isot talaga nga imunakin talaga nga asawam dahil siya nga luta. At nagayam sa bali nga asawam nga imuna nga isot ina ni Grace. Isumad talaga niya, mas dawa. Apa nga nasiyad ni Grace kat sa nga nasiyad dahil siya nga Greta. Tanda magayam nga kapsat. Abala yan. Awan ka din ti problema. Awanan. Tawa matan na kaya tatawa nga kagurgurak launay. Kung may dagpakawan nga 80 ti pa nagpakumbabada sa daktay ijayaan ti kwarta. Unay matan. Kuweng harod. Kat sanda pa yung pakpakamuhan niya, kwartak pa yun niya. Magtana pa sublik. No kasta. Si Papalubos kayo, Nanang. Ay, kinurin itong bigatan nagkalay sa akin kini Grace. Awanan ti problema. Oh, gaman kami, Nanang. Oh, Grace. Ay, matangan mi manong naimiti na irot pa naginarakop kin pa naginagek da Kuya Carlo kin Ate Grace manong. Kapatawan ti problema. Nagkalaysadan manong. Sakpay ate, inalan ni Ate Grace nga maid of honor na. Kahit nimit Juju, manong nimit ti best man ni Kuya. Nagaragragsak ni Nanang. Kastamaten kini abalayan na nga Sir Jerry. Nagaragragsak kami, naruna ka na kita ay agasawa manong. Kahit siyempre, ni Kuya Carlo itinsangpit ni Grace sa Balayda. Balayda idi nagkatulungan ni Nanay. Kalpasan di makatawon manong nemi si maruno kami matang kini Jojo. Kanagtalinait kami mat ati sidong ni Nanang. Manong nemi kaslasaan nga nakapapati. Ante ko na tayo naisot na yurit nga gasat naisot talaga nga pagtungpalan ti pagkasalitaan. Kat iso ti mapasamak. Tikadakkel nga sakripisyo ni Nanang manunemi na malmaltrato, kaya't na lang manunemi nga dated na kada kami idi, nga pangtulong na kada kami, tapno agbiag ken makapagbasa kami. Sala nagsarday nga ni Nanang, idinagraduarin ni Kuya, ama isa nga nurse, kadad na sakit nan. Ngam ka po manunemi, impakitak suna iti albularyo, nagsubli ti dati sa dunat na. Ida graduarak maten, gaddan maten pagsapulak manong nemi, pinagina namin ni Nanang. Naruna idi magatang ni Manong ti Lute, ken nakaparakdar kami maten ti balay, babayan ti inam nga tawan nga panagabrod ko. Kanadaan ni Nanang manong nemi, tinapintas nga si Led, Dalawa, di Kudson, di Aircon, di Ref, ken adabukod na banyo iti si Led. Ay nga dimteng di kasi diya pasamak manong.
nga napanakaduktal mi nga dagiti nang malmaltrato kanina nang idi manong nemi ket paset gayon ti pamilya ni Ate Grace ngem kas gaya manong saan nga ina ni Grace manang Grace ni Baket Lutak ta ginadigiday nga laeng nga dinana ni Sir Jerry ket tapno lang isa ket mapasama ka maangay ti kalaysa da Ate Carla, uno Grace, kanya stamat ang gani Manong Carlo. Awanin di kita gina nga mata pobre, kanida pala ang pulos amutag pakumbaba. Manong nemi, naragsak kami. Kalpasan ti adu nga rigat ng kam nagpasaran, nga nang kunod iterapami. Ken tidakkel sakripisyo, ti maysa nga ina. Agaman nagngarod, manong nemi, ti anus mo, nga nang ibasa, kalbasan nga nakinsan kang kati detalyena, ngayon karigatak met ngayon surat, babaen itimok, apa nang isurat. Kaya naglauna yung talaing mo nga nang urnos, kan nang iba sakit sapay kumata, dapat na ibatig nga adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag, kadagiripatak nga dimngeg, kaya nagbuya, more power to your program. Tuwing hardagyamang na pagayam mo, Carla. Pagayam ko nga Carla, thank you at tingka pa ng iburay ti pakasalitaan nyo, ni Luz Marquez ket kunana baka ni Sir Jerry ket isudan tumet iti karelasyon kininanang mo ambaten amati bagbaganan who knows success story happy ending kuna ni Luz Marquez. Thank you Luz. Edenan tala nice story Feli Caser nice story ending sender kana nato. Lisette wow sender congrats ni Edenan Talan, nice story. Si Tadalia Macho Garcia, okay, congratulations, sender. Nice story na happy ending. Okay, ni Aida Ferrer, nice story. Jeriel, Lisette. Hi, Lisette. Pakaumnidan manang, accept tema mo, ni Grace, tapno, gasawadan ni Dr. Carlo. Rixie Castillo Sultani, Lisette. Second wife nagayam ko na nawain. Lilibet tinukamugon. Lucy Vidad Damo. Hello, Mami Lucy. Thank you. Aida Navarro Ancheta. Oh my God. Mata pobre da launay. Sobramot launay yung. Meron na po kundudang. Ni Mila Milyare. Oh my God. Nagganas kan nga papispisan aya. Nakay nga ginako na Ana Pimentel. Oh my God. Jeriel. Sibugam ti Danomoen ko na. Perlita Aglipay Matias, kasawatan ni Feli Caser, Ignacia Corpus, kay Eli Salcedo, Lisette, Perlita, ni Mila Milyare, ni Janetta Balcubero. Oy, kumusta ka Janet? Okay kayo kini kumadrem. Kablawan na kamay. Arnel Sambo Sonido. Kumusta di kita tarakin mo nga tilapia? O rin na isalbar mo ida. Nagadulita nga sa baling. Apay nga ni Chris. Aya, ti babae dito lubong ko na. Inuso talaga ipatpatig mo nga eh. Aya. Ni Maddi Palalay. Feli Albalus. Thank you. Ni Chuchay. Good morning, Sir Nemi and all. Chuchay. Once Orpilia. Ni Lorna Bartolome. Kasawatan ka ni Delia Canusa Tamayo, Delia Canusa Tamayo. Request to join. Meron na pa kundo ng stawatan ka ni Richelle Mesias Richalo, dita uma. Thank you, Richelle. Ni Rowena Gumalawi Ramos Malapit. Ni Nena Kakal, advance happy birthday Nena Kakal. Ni John Stremy, ni Aida Ferrer, Rufina Rasdas, ni Guding Vea. Meron po kondudang Leonidas Stefona Elena Sangco, Marites Angalao, Juicy Natividad Acido. Good afternoon ka na dito Hawaii, Commander Juicy Natividad Acido. Dito sa Blay, Rosita Ibos Kasi, Tadelia Macho Garcia, Arnel Sambo Solido, umaldaw manaw, panagluluto manan, sidayo ikit. Ragusta Dennis, nagpindas sender, testorya ko na. Ni Lloyd, Francis Pacolor, Perlita, ni Carmelita Eugenio Ramiro, congrats sender. Ni Faith Reg, ni Virgie Casil, MG Pinaria Puma,
ni Macrina Ramos Tumaneng Padero, Edita Sablay once again, Lisette, la 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 la. Thank you. Wala na. Aldaw manin kaya. Salamat po. Salamat sa aking kumang mauma. Tapos saan kami mat nga mauma. Nga umay mangliw-liwa ka na kayo. Ag-sponsor kayo. Tapos nagtuloy nga agbiag Tinemer Studio. Salamat po.